mwiriwe neza bakunzi bacu ni amakuru mashya agezweho ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa gatanu w'icyumweru ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatatu 2026, aho tugiye kurebera hamwe ibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku mirongo ya telefoni turi kumwe na Roko Informers zacu zitugezaho amakuru akomeye ibiba bigezweho ndetse n'ibiri kuba, aho tugiye kureba akantu ku kandi kubiri kubera i Goma, Masisi, Ruchuru, Nyiragongo, Minembwe, Uvira, Fizi, Mwenga, Walungu, Baraka ndetse n'ahandi hatandukanye, aho tugiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Bukavu turaza kubabwira ko hamaze kugezwa abasirikare benshi biteguye urugamba ndetse na operasiyo. Turi buze kandi no kureba operasiyo zikomeye ziri kubera mu Minembwe. Turaza kandi kubabwira ko M23 yamaze guhagarika umuyobozi wa AFC Yannick Chisola Kwasa Mukwenu wari usanzwe ari umuyobozi mukuru w'urwego rwa politike mwarira huriro, nyuma yo kuvugwaho imyitwarire idahwitse ifite aho ihuriye no gushaka gufata ku ngufu. Turaza kureba byinshi kubiri kuvugwa kuri iyo dosiye. Turibuze kandi no kubabwira i Goma, aho bitangazwa ko ubu ngubu hakomeje kugenda hakorwa ibijyanye no gusaka bareba abantu bijyanye n'amakuru akomeye ari kugenda atangazwa ko abakomando kabareba FRDC baba baramaze kwinjira muri uyu mujyi. Mu nyemere ku murongo wa telefoni twakire Roko Informa zacu turebe amakuru mu buryo burambuye. Bwana Safari, wiriwe neza? Wiriwe. Nawe Mutama, wiriwe neza? Wiriwe neza. Ndagira ngo rero duhere ku Mutama wacu abanza duhido nido kubiri kubera mu misozi ya Minembwe. Mutama, mu Minembwe bizifashe gute kugeza ubu? Minembwe uko bimeze guhera ku gicamunsi cy'ejo bw'imirwano yari ikomeye cyane, ubona ko yari imirwano FARDC yasaga naho ije itunguranye cyane ku buryo byari bibangamye cyane ku ruhande rwa M23, ndetse ubona ko batari biteguye ko iyo mirwano ihari, kuko mu minsi yose yari itambutse yari asa n'ahari agahenge, ariko byabaye nk'aho bitunguranye cyane ku buryo iyo mirwano yabaye nk'aho igeza mu gitondo cy'uyu munsi isa naho yari iranditse cyane ku buryo ubu ngubu hasa naho hamaze gusa n'ahatuzamo, ariko ubona ko intego FARDC yari ifite bwari uburyo bwo kugira ngo habeho gusa naho bakuramo pozisiyo bari basa n'abagabye igitero. FARDC yari irimo ingabo z'u Burundi cyane, ubona ko arizo zari zigwiriyemo, ndetse na Wazalendo. Ubona ko ari uburyo ingabo z'u Burundi ziri gukoresha bushya cyane, zitangiye kujya zisa naho zigaba ibitero bya bonyine. Ubona ko hari intego y'icyo bashaka kugeraho, kuko bamaze cyane kugenda bibasira FARDC ko ishobora kuba ifitemo abagambanyi benshi cyane, kuko operasiyo zose babasha gusa naho bajyana muri ibi bice bya Minembwe zijya ziteranirwa ntibagere ku cyo bashaka. Ariko uyu munsi kuri iyi saha tuvuganyeho nta mirwano iri kuba, ariko hari ikintu cya operasiyo kiri kuba muri kano gace ka Minembwe, ku buryo hari kongerwa ingabo zituruka muri Baraka nyinshi. Ubona ko hari ikintu bari gutegura kidasanzwe gishobora kuba muri kano gace ka Minembwe, kuko ubona ko muri iyi minsi itambutse hasaga naho hacecetse cyane, ku buryo babonaga ko pozisiyo zo hasi muri Plaine de Rusizi ariho basaga naho bashyize imbaraga cyane, ku buryo hejuru mu misozi ya Minembwe hari hasa n'ahari agahenge, uretse iyi force iri gutegura ikintu kidasanzwe, kandi ubona ko zishobora kuzabera rimwe n'ibiri kubera hasi muri Plaine de Rusizi, ku buryo M23 itazabasha gusa naho ikontorora neza urugamba ruri kubera mu nce zose icyarimwe. Yego, reka noneho mbere ko tujya kuri axe tuvuge avugwa muri M23, noneho Safari ahita tubwira ibiri kubera mu nkengero za Goma ndetse no mu mujyi wa Goma ndani. Amakuru dufite rero nuko umuhuzabikorwa wungirije wa AFC M23 Bwana Bertrand Bisimwa mwibaruwa yandikiye uwitwa Chisalo ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatatu yamumenyesheje ko yahagaritswe nyuma y'uruhererekane rw'amakuru agaragaza imyitwarire ye idakwiye n'imyitwarire mibi irimo kurenga ku nshingano no kutubahiriza amahame y'imiyoborere myiza. Ubuyobozi bwa AFC bwavuze ko
icyo gihano ari cy'agateganyo kikaba kigamije gutuma hakorwa iperereza ryimbitse ku bizashinjwa. Bwagize buti hashingiwe ku makuru yagiye atangwa agaragaza imyitwarire idahwitse ku ruhande rwawe, tubabajwe no kukumenyesha ko uhagaritswe ku mirimo y'agateganyo mu gihe hagikorwa iperereza. Yannick Chisola Kwasa Mukwenu yari afite inshingano zikomeye mu guhuza ibikorwa bya politike no gutegura ingamba z'imikorere ya AFC M23. Uyu mugabo by'umwihariko n'umwe mu bagiye bitabira imishyikirano ya AFC M23 yagihuramo na leta ya Kinshasa kuva umwaka ushize wa 2025. AFC M23 yamuhagaritse by'agateganyo mu gihe amakuru avuga ko amaze iminsi 3 afunzwe akurikiranyweho n'ubushinjacyaha mu byaha bifite aho bihuriye no gufata ku ngufu. Yewe no ku mbuga nkoranyambaga nuza kureba uraza kubona amwe mu mafoto y'ibizungerezi bagiye bashyira hanze bivugwa ko bashobora kuba bafitanye ibibazo. Ni nyuma y'uko hari umugore witwa Solange ruka kumushinja gushaka kumusambanyiriza mu biro bye ubwo yari mu kazi. Muko rero bigaragara ku mbuga nkoranyambaga kaba bagiye bagaragaza ibiri kugenda biba hagati aho. Rero M23 iri kuvugwaho ko n'ubundi mu mujyi wa Goma nayo ikomeje kugenda yigengesera bijyanye nuko bashobora kuba barayinjire bikomeye biturutse ku butasi ndetse na bamwe mu bakadre politique ndetse n'abakadre militeri bakomeje kugenda bagaragara bakora amakosa atuma ababakoraho ubijyanye no kubakura amakuru bayabona byoroshye. Reka rero tubaze Safari byinshi kubiri kubera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Safari rero umwanya ni wawe, utubwira havugwa mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru bihagaze gute kugeza ubu? Sahime operasiyo zikomeje gukorwa zikomeje kuzengereza ihuriro rya M23 bitewe n'uko ni ibice byose byamaze kujyamo urwego rw'ubutasi kandi noneho rudakinishwa rurimo n'abasirikare bigize abaturage kuko umwaka wose ihuriro rya M23 abifata bino bice bya Nord Kivu. Abasirikare bose banyanyagiye mu biturage ndetse no muri uno mujyi wa Goma. Ibi bikaba ari byo bikomeje kugenda bikihuriro rya M23 ribaho ridasinziriye kuko isaha n'isaha bahura n'umwotso ukomeye bitewe n'ikibazo gikomeye cyangwa mu basirikare b'umutwe udasanzwe wari uri muri biriya bice bya Goma mu ifatwa ry'umujyi wa Goma biyambuye imyenda mu ifatwa ry'umujyi bagahita bigira abaturage bagakomeza gukorana na Kisekedi. Operasiyo zirakomeje kandi mu ntangiriro zo kuwa mbere nibwo zakajijwe nibwo ni muri iki cyumweru aho bakomeje kugenda bavumbura ingo nyinshi zigiye zibitse intwaro aho binjira mu rugo bagasanga mu rugo rurimo umukecuru n'umusaza nta mwana urimo w'uruhinja ariko ugasanga harimo imbundashya. Abenshi bajyaga banazikora deployment mu buryo batazi bazihambira mu mifuka, abenshi bakagira ngo nizi, ariko ubona yuko AFC yatangiye gukora amaoperasiyo atandukanye ndetse ubona yuko ari ibintu byabagoye. Ntabwo ari ikibazo cy'umutekano gusa, hari imirwano ikomeye iri kubera mu mashyamba hano y'amapake aho n'ubundi ishyamba and the rebel groups of their hideaway. byose byagoswe n'ihuriro rya AFC M23 aho abavamo baje gukorana bya hafi n'ababa bari mu mijyi bahita bakozanyaho bamwe bagasubizamo ariko hakaboneka abapfa ku mpande zose. Ubona yuko umujyi wa Goma usa nkaho uri muri lockdown bikomeye, ubona yuko umagingaya umutekano wakajijwe bitewe n'uko amakuru ntabwo saha iyi ngiyi nta kirori cyaba nta bashinzwe umutekano bahari, ntabwo ubungabunga bw'abaturage cyangwa utubari dusa nkaho dukomeye tujyamo abantu benshi. Ubu hasigaye hoherezwa force za AFC M23. Ubona yuko hari ingamba nshya nyine ziri muri ibi bice byo muri uno mujyi bitewe n'uko bamaze kubona ko bitoroshye aya magingo bamaze gukusanya bamwe mu basirikare bagiye batandukanye b'ihuriro rya FARDC bamaze mu mwaka, ndetse ubona yuko basaga nk'aho babaye nk'abaturage. Akaba nayo mpamvu biri kugorana kuba bakontorora andi mu bice byose bamaze gufata bitewe n'uko harimo abasirikare b'ihuriro rya FARDC.
yego Mutama, reka dusubire n'ubundi muri Side Kivu, utubwire ku Zindax ho bihagaze gute nyuma yo kutubwira ibyabereye mu Minembwe. reka turebe mu Uvira aho habaye urusaku rw'amasasu ndetse muri iri joro ubona abantu bose batari basobanukiwe impamvu yarwo. ubu ni urusaku rwabaye amasasu ndetse rwamaze n'akanya, bigaragara ko ari ukwivumbura ndetse n'uburakari kuri Wazarendo ngo batishimiraga kiriya gikorwa cyakozwe na guverineri cyo kuzana abari abanyamurenge muri Uvira, ndetse n'ibintu byinshi bitewe n'abaturage umunsi wose w'ejo, bikaba ari byo byavuyemo ngo gerasa hejuru ndetse ubona ko ryarimo Wazarendo ndetse na FARDC, ariko ni ikintu cyabaye nk'igihamura abaturage kuko byarinze bigeza mu rukerera bafite amakuru ko ashobora kuba ari M23 yinjiye mu mujyi, ari imirwano yabaye ikomeye, ariko iri raswa ryaje kugaragaza ko ari FARDC ndetse na Wazarendo bamwe mu basirikare babikoze nkana mu buryo bwo kutishimira kiriya cyemezo guverineri yakoze cyo kuzana abanyamurenge mu buryo bwo gusura umujyi wa Uvira. Rero ntabwo ariho honyine kuko n'aha muri Kiriba habayeho imirwano yatunguranye nayo kandi yaketswe ko ariyo 23, ariko siyo. Ni ingabo za Wazarendo na FARDC barwanye ndetse ku buryo hatakajemo mu mpande zombi abasirikare ku mpamvu z'uko Wazarendo yaregaga FARDC ko uyu muhanda bafunze ku ruhande rwa M23 ku baturage bava muri cyerekezo kiyobowe na M23 baza muri Uvira, harimo ikintu cyo gusoresha ku ruhande rwa FARDC, igasoresha abaturage ndetse ngo igakora igikorwa cyo kwaka ruswa ku buryo batasakwaga bakinjira badafatwe binjira muri Uvira. Rero Wazarendo yitwaje ko aricyo gituma hatabaho kumvikana n'aya basirikare ba FARDC, bababwira yuko abo bantu badasakwa bashobora kuba hari ibintu bitari byiza bashobora kwinjira nayo, yaba intwaro cyangwa akaba ari indasiriza ya 23 zinjira muri iyi nayo yabo, ariko bacukumbuye neza basanga si cyo bapfa, ahubwo biri kugaragara ko aho hantu bariyeri zabo zakoreshaga amafaranga menshi kandi yatwarwaga na FARDC kuko niyo yari ifite iyo bariyeri. Rero Wazarendo yo ikagira umujinya w'uko itabona ayo mafaranga kandi ifite ubwisobanuro bw'uko yo idahembwa bihagije neza nk'abasirikare ba FARDC bahembwa buri gihe kandi batagira ibirarane, bo bakabashinja ko iyo bariyeri yakabaye ariyo bo bayikoresha. Rero ni ibintu bapfuye bararasana ndetse mu masaha menshi mu gitondo kugeza mu masaha yine, ariko amakuru ku baturage twari tuzi neza ko ari M23 yagabye igitero muri kino gice. Yego, ubwo uratujyana ku Index mu mwanya, ariko ndagira ngo mbaze Safari mu buryo burambuye dusobanurire ku birebana n'imbaraga bivugwa z'abanyamahanga baje muri imirwano y'igisirikare cy'u Burundi, Angola ndetse n'aba-TPDF, bihagaze gute ibyabo bwana Safari? operasiyo akomeye nyine aho bigaragaza ko hari imbaraga zidasanzwe bakoresheje bitewe n'ubumenyi bafite, kuko wenda tugiye mu rugero rwa hafi, TPDF ni ingabo zizwiho kurashisha abakirari, kandi abakirari nizo ziri gukorwa cyane, nizo ziri gukoreshwa mu mirongo y'urugamba mu bice bigiye bitandukanye. Ingabo z'Angola ni ingabo zizi kumanukira mu mitaka, urabona ko bazizanye bazi ko bagiye kuzifashisha mu gufata umujyi, ariko uko biri nazo zizi kurwanira ku butaka, nazo ziri gufasha iza FARDC ndetse zikanayobora ama operasiyo nyuma yuko ariko baje kuvumbura ko FARDC bagambana n'Abawazarendo bahita bivamo. Sahi wenda abantu bafite akamaro navuga ko ari abacanshuro ndetse n'igihugu cy'Ubufaransa, kuko abenshi ntabwo bazi ko Ubufaransa buri hariya, kuko kohereza abasirikare barenga 400 ntaho nigeze mbona abantu baza gutoza igisirikare ngo bagere kuri uwo mubare, kandi babizi neza ko aba Bafaransa bubatse base militaire iri hariya Walikare, ndetse ubona yuko yanazengereje ibihumbi bya M23 magingo aya nubwo bari kurwana berekeza, ariko urabona yuko igihe bahereye barwana Walikare baravuyemo bitewe n'uko bari bashyizemo imbaraga zidasubirwaho. Ndetse wenda icyo nakubwira
gikomeye cy'abari kuva hanze. Nakubwira yuko FDNB isa nkaho ari umutima ukomeye cyane w'iki gisirikare cya FARDC cyangwa muri iki gihugu cya Kongo, kuko ni abasirikare bitanga ku rwego rwo hejuru yuko bakuyemo abadafite umutima wa gisirikare. ngo niyo mvuga abadafite umutima wa gisirikare n'izirambonera kure zari zaje. nta kuntu wa mugani wafata umuntu utaratojwe ngo mumwigishe kurasa gusa nta n'icyumweru nta byumweru bibiri ngo nurangiza umwohereze ku rugamba atazi ngo drone niza ndahunga gute ibitero byayo cyangwa grenade nigira biragenda gute. urabona ko imbaraga zikomeye zagiye zigaragara tuvugana ihuriro rya FARDC niba ridafite aba bafatanyabikorwa bayo bagiye baturuka mu bice bigiye bitandukanye. AFC M23 ndakurahiye baba barageze i Kinshasa. Yego Mutama, nawe rero utubwire ku bindi bijyanye n'abo basirikare b'abanyamahanga baje gutanga ranfort, update zari nizi. Yego, icyo nabavugaho bakoze ibishoboka byinshi cyane, kandi urabona ko n'urugamba ntabwo ari urugamba rworoshye ku mpande zombi. ubona ko utavuga ko batakoze bijyanye n'uko wenda ushobora kuba ati kuki babatwara ibice byinshi ndetse ukabona ubu nta kintu gihinduka kidasanzwe. ni urugamba ubona ko rurimo imbaraga nyinshi, kuko akenshi aho bamaze kugererayo uretse wenda ingabo z'u Burundi zimaze igihe muri iyi mirwano guhera muri Nord Kivu, ariko aho bigereye muri Sud Kivu ubona ko hari ikintu kidasanzwe cyabaye, kuko wafata urugero nko mu Minembwe ubona ko ku mpande zombi nta gutera intambwe yo kuvuga ngo hari igice bigaruriye baga bafata ngo bagitindemo ku mpande zombi, ariko ubona ko byanze bikunze ari ibinaniza byinshi cyane njye mbona bituma ko ziriya ngabo zitagira n'icyo zigeraho gikomeye. habayemo gusa naho bavanga koalisiyo yo gukorera hamwe, bizera ko ari ukwishyira imbaraga hamwe zikaba byagira icyo bibafasha cyane muri operasiyo bari barimo, ariko ntabwo ariko byabagendekeye, kuko ubona ko ahubwo kuba koalisiyo yarishyize hamwe muri buriya buryo harabayemo gusa naho habamo ibicanege byinshi bijyanye n'amakuru yatangwaga ku ruhande rw'umwanzi, ndetse ukabona ko harimo na maneko nyinshi n'ubugambanyi bukomeye, kuko ufashe nka FARDC ni gake cyane ushobora kubona hashize amezi 3 nta musirikare uvuye muri FARDC wiripotinze muri 23. rero urumva ko ari FARDC na Wazalendo bose ni abantu bashoboka kuba batanga amakuru menshi ku ruhande rw'umwanzi bijyanye n'uko bafitemo abo bakoranye kera ndetse n'abo bafitanye amasano muri M23, ariko ukabona ko niba hari ingabo za Angola cyangwa za Tanzania ziri hariya, ayo makuru yandi ntayo baba bafite, nta nubwo ibijyanye n'ubugambanyi baba bazi ibyo ari byo. ikintu babashyize imbere ni operasiyo barimo, kandi nicyo kiba kiri aho cyarabazanye. rero bagiye babaho gutakaza cyane ndetse banahomba byinshi ku ruhande rw'ubugambanyi bwakorwaga na FARDC ndetse na Wazalendo, kuko ubona ko akenshi operasiyo zose zakorwaga iyo koalisiyo yabaga iri kumwe hamwe yateguriye urugamba hamwe. rero ubu rero haza kuba harabayemo uburyo bwo gukora mu bice bitandukanye, cyangwa bagasa naho bagira umunsi bagendera operasiyo bamwe, byari kugira icyo bitanga cyane ku ruhande rwa FARDC, ku buryo umusaruro wa ziriya ngabo z'amahanga ugaragara kurushaho, bitandukanye n'uburyo ubu bimeze. Yego, reka noneho dukomeza amakuru yacu tuje ku bijyanye n'intumwa z'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF zagiranye ibiganiro na AFC nyuma y'igitero cya drone cyahitanye abantu 3 barimo n'umukozi w'uyu muryango Madame Karine Bosset. izo ntumwa rero zari ziyobowe n'umuyobozi w'ishami rya UNICEF rishinzwe akarere ka Afurika y'Uburengerazuba yo hagati Julius Fangani. mu mujyi wa Goma rero zakiriwe na Corneille Nango, umuhuzabikorwa Alliance Fleuve Congo M23 n'umuhuzabikorwa wa AFC ushinzwe ibijyanye n'amategeko, politike na diplomasi Bwana Bertrand Bisimwa. impande zombi zarebeye hamwe ibijyanye n'uko umutekano wifashe nyuma y'igitero cya FARDC cyagabwe ku Goma ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu 2026. AFC yashinje ihuriro rya leta ya Kongo kuba ryarateguye igitero mu buryo bunyuranyije n'agahenge kari karemeranyijwe umwaka ushize. uyu Julius Fanengo yageze mu murwa mukuru
wa Kivu y'Amajyaruguru avuye Kinshasa aho n'abayobozi bakuru ba leta ya Kongo. AFC yatangaje ko urwo ruzinduko rwari rugamije gusuzuma uko ubuzima bw'abaturage buhagaze mu bice bibo byabohowe na M23. Ihuriro ryongeye ko uruzinduko rwabaye nyuma y'urupfu rw'umufaransa-kazi Carole Bossete rwashenguye UNICEF n'abaharanira amahoro. Yashinje ihuriro rya leta gukora ubwicanyi ku basivili no kugaba ibitero by'indege buhumyi mu bice bituwe cyane. Ati AFC yongeye gushimangira ubushake bwayo ubwo gukorana n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga kugira ngo habeho umwuka worohereza ibikorwa by'ubutabazi. Yongereho ko intumwa za UNICEF zabonye ko hari imbaraga zishyirwa mu kurinda abasivili by'umwihariko abana ndetse n'abagore. Kuva rero ku wa mbere ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatatu 2026 muhuzabikorwa w'umuryango mpuzamahanga akabashinzwe n'ubutabazi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bruno Remarcus nawe yabonanye n'abayobozi ba AFC anasaba ko bakorohereza ibijyanye n'ubutabazi muri aka gace. Ibiganiro byabo byibanze ku butabazi bwihutirwa nk'uko Radio Okapi bitangaza. Hari Goma Bruno Remarcus yabonanye na Corneille Nangaa. Bruno Remarcus yagize ati twaganiriye ku bantu bari mu byiciro bibabaye cyane mu burasirazuba bwa Kongo n'uburyo bakora mu rwego rw'ubutabazi bakora n'inzego z'ibanze. Yasabye ko abakeneye inkunga habaho koroshya no ko abageraho byabageraho vuba, bakaba arimo abamaze igihe baravuye mu zabo kubera intambara n'abahunze ubwo imirwano y'uburaga mu bice bitandukanye. Bruno Remarcus yanasabye ibice bitandukanye birimo Sake muri teritwari ya Nyiragongo areba uko umutekano uri umeze, anasaba ko rero ibijyanye n'ubutabazi byakoroswa. Ngayo nguko safari rero turagana ku musozo, ndagira ngo mu masegonda make utubwire wenda ku ngingo tutaba twibutse kuko bazaho ufite sangiza abadukurikiye. Safari uratwumva? Byari byanze sidukuntu byari bigenze numvaga bisa nk'ibisabira mukuntu. Turagana ku musozo, turagira ngo wenda niba hari ingingo waba ufite tugibutse kuko bazaho sangiza abadukurikiye. Nuko byifashe iwarikare aho bigaragara yuko ihuriro rya M23 risa n'ibisatira mu marembo neza ya warikare, bigaragaza yuko hari impinduka zidasanzwe muri uno mujyi, ariko abadusenguzi cyangwa abakurikirana ibi biri kubera muri ibi bice birasa nkaho nyuma yuko ku munsi w'ejo n'umunsi w'ejo hamanuwe indege ya rokoteri ya ihuriro rya FARDC hano i Warikare. Birasa nkaho hano hari gukorerwa deployment muri ano masaha y'umugoroba, bigaragaza ko FARDC yarije kureba buryo ki yakumira M23 kwinjira mu mujyi wa Warikare. Yego Mutama, nawe tugana ku musozo, niba hari izindi update ufite tubwire dusoze. Yego icyo nakongera kuri ibi n'amakuru agaragara ko M23 ifite umugambi utarasobanuka neza ujyanye na operasiyo uri gutegura, ubona ko ufite deployment nyinshi cyane ziri mu bice bitandukanye, harimo aka gace ka Muheto muri Masisi ndetse na Remeka na muri Warikare muri aksi ya Ekobo. Ni uduce tugize deployment nshyashya kandi byabereye mu gihe kimwe, ubona ko tutagiraga ingabo zihagije cyane ku buryo nk'aha Muheto bizwi ko hahoraga imirwano cyane y'abataremba kuko hasaga n'ahigenga habaga abashinzwe umutekano basanzwe, ariko ingabo ntazihari. Utu ni uduce dutatu twajyanyemo deployment icye kandi zikomeye, ubona ko ari defense zifatika zirimo abasirikare benshi, ubona ko hari ikintu abantu benshi batangiye gutekereza ko hari imigambi idasanzwe M23 yabifite muri ibi bice. Yego Mutama, reka tugushimire cyane dusoreza. Yego murakoze cyane. Nawe Safari reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego namwe murakoze. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri imwe rudende bashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha aho dukurikiye bwa mbere, cyonde sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza. Hasta la vista.